Максим Кирович Амосов атынан Хотугулу Элинги Беделясиели университет салалтата устужоннара, Хотугулу Элинги Олохтах Нороттар культураларын, тылларын институтын салалтата учуталлара устужоннара, иетыл күнүнен өрөгөйдах эгерде болуктун. Бүгүн төрөбүттү. Иетыл өрөгөйдах күнө. Бүгүн иетыл быт дирин далай өлбөт өйүн Муңыры соқ кен келетін түргілер, кәскілін кәнчердер, кәрігі көмін. Ürdük mene hallan oluqtaq, ütas bekkeler ürün artayan ehekkebiye. Ağız kattı gasta arasmağan kallana, aymağalan olur ürdük ayıları gör. Ağışıyla sağlağatan akmın yönüne baygırışılık beyekkeli niye doyduman Allah içi de anılak çın kotu dediyem Öşü estağal yöne bekkem
içide ıtık muranlarım içleri ağıstık duymadı ebe kotun içide artık tarım içlere Gündü ıdık manı canmut, kençarit çaptı. Idık tabullah ılcıttar. İyatıl gününen eğerde bastığına uruy ayhal. Yörüylağ tühülgağa ıngırabıt, arasıya bederasiyetin kodugulu ilimni oloqtoq omukların, tılların, kulturaların ünstitütün direkterini, belediyeye bilimin kandidatın Dassın Gavril Grigoriyevich Torotoyev'ı. Жороки-эннен күндү ухуячылар, студионнар, ыңырылах ыджыттар, эйгини барыгытын исүлэх биттен иетыл онна сурук бижик күнүнен ағарделетаған болуқтым. Бу бүгүнгү көмүмүт иетыл онна сурук бижик күнө тыгынча 996 ыллаақтан республика дүнен белетенер. Ол кынан баран. Бу күн төрдүн төбөтүн төрүттәбит бу биһиги үрәхпит кыһыта болар ден кеңник ағастык этиэхпитин барып. Тоғы дедаққа биһиги хәмен ноғыродап түрәбік күнін олық әрдеттен билетиретибит сүйіз сылын үріләқтік билетәбит онна олонна ураққа әтілді біті. Бу олонну 13 күнін ие тыл күнінен білдірерге ден. Онтон 4 сыл болан баран жа биһиги аңдар қаммыт урақ тағаран тұрар. Бу күні республика дүнен бүйіс бүтінні білетияғын ден. Итинен биһиги әмие олыстен кен тұттауыд. Биһинни бітер маннал ұрор Хабрыл-Хабрылыбыз
Миликеп, Дапсы, Иван Юрий Иванович Васильев, онтон да тыттар болан туруостан абы билигин беһиге күргүүмүнен үөрө көтө белети олордокпут. Бу манна хергеле аваттарыгар ыйтар тирээхиммит хүннүнен ытчакканаллах быйылгы тирээхиммитин беһиге алтан харын түрөөтө сүз сүбебес сылгар анаатыбыт. Кини кими диетакка, кини тылбаашчы, кини хуруяччы, кини ученый. Ногородап кенниттен бу Ленинград городка илиңи тыыннаах тыллар институттарыгар өреммит 2 кебит болар. Онан тарбакка баттанар очолорго 2 лингвист ученый кинете. Кини атынаттан бу билигин биһиги аттатабыт, онна ытчакка билихиннеребит. Маннык кеһе олорына аспыта, обу худдугулелерде аты ден, онон быйылгы тирээхиммитин декәдебитин алта харыңа анаатыбыт. Неден турамын бүгүн нагарадалыахпытын багарабыт, ытык мааны жоммутун баалыста диктердер билергите көрдөбүт. Иетыл онна төрүт культура сайдытыгары кылатын хин институт ытык белете туттарыллары. Варвара Григорьевна Белядювская, филология билимин кандидатыгар профессорга. Ытык беледе туттарыллар Михаил Петрович Алексеевка, филология билимин кандидатыгар иетыл эмчитиге. Төрәбет Шилим кәдеті болар бұл университет. Олында пиеван әтті ұлаға. Түртті тоғырсыз пиеван әтті ұлаға. Ту филология, история института ден факультета ден ахылы бұта. Ол хақатылы болғананна бейхі болам марам. Түртті тоғырсыз пиеван әтті ұлаға ахылы бұта. Ол анна бейхі бұл маңдайғы үйелен әртілер әтібет. Бастығы университет үйелақты атчан де. Онтығыдың наға кен тұттар әтібет. Кем тұры тонның үйелақты аққиы ұлақ. Сақатығын үттің үйелан пөтәрпік кейден ұлақ институты әлі бет институты пөтәрпік жанлар бағылар әті. Олар пиеван әттіғыллаққа тәптіс құрыс көбелер оғылары әме дипломы ұлаларығар университеті бітер бір құрттық документіне алдылар.
인자그난 Allah bihi mangnaydılar pıttiydi. Naha yöretlerse. O mangnaydılar bu vatakta kimler programlara inisiyatif gene oldu. Bihi de tüngna üniversite gene oldu diye onu oldu programı. Onu uçutatlar bu paraksatlar taktik bilen sıralahan karalahan siz işbip bu vakti aktar. Orada Allah bu Ankara'da hakikaten bir adi. Onu bir umut turulahanlar, fakultet hastalanlar yönelmek bit. İnanılan teravih yönelmek terörtten diyelim hanımın. O kuytucuk hanımın inanılan. O şutallarım diyen mağna yönetmek o şutalları götte maraların gelecek sanımın maraların eğitimin o antıbıt ahıy bir evan hatta daha hakiki Allah butna kasıp olbudu. Çok kuvvetlerin evlilik yadigarı olar. Tuta effet. Öte elbahtık sıralahan ürçağıhtahan turandılar büyüğü. Yara köyen ılpattacana yapıp bulu rahput. Onu uçutallar bir tane karısta karıgıyan öyen uvan yönettahtara nurçalıyor ne bir behbit. Olavura ben bilgin dağına nurçalıyor hata türekbek buluhtağıpın. Yeber hakalı hangattım antımın dağına bilgin kehili hangarpat. Bu olan nereden buluyorlar? Sağlar. Onanca oğullar bu ülleri yağıtıgar, hallar haskıtıgar, sakat unuttanlar aksıma yönetim halkı bilen görün ericiye erbah onu kıhamı tarafı hecigiden yönetemdiler. O ne kadar yakası tihini bakarımın. Hüracağıma liyakşiyatını kötütüme hüracağım var bunlar. Biri de haral hüracıyla çivit var. O kadar bana yören yaptık diyen ki bitcan yörene söyledik. Çok yörakama daha hoş olan kıkılca puğumu batakpıt. Bir yemetigar onluk huaca. Kerim var bu tarikatına olur. Haytan yer bulduracak. Bir omuk tuğunda bir behbit. Oskola hizeli yöret batakpıt. Kerim kira halan. İlk aksız toksuz kılı askada yöreten bana behbit. Onda tuğu elbâbil yakını, menyavenan omuk tılır bidi uah. Üniversiteye kiram bana nemiye, hoçu tere tuttararı, ağam bana lanım, kefsel, öyle tuğ, tuttarat, tuğ cennetleri Tüm bütün tutturur delâdibit. Onu hemi varadın aksağına tutarlar. O omuktuğun birini yeğen diyemin kulağı ilk kıhıl ağlıya tümü görüyorlar metin. Onu aksı ve tahtlara manna hakatılıver yemestirle yönetirler diye. O yemestir'in urut yöneten durumlar, onu yöneten attı. Danla, nimetten tuz takbit dolu. Bir de sürü bitmekten giren bana
Hülaatja, Hayaanta, Menikten. Bunu hüvül yakın bakıp buldukun kihöltünden yapıldı. Allah verir, gıdatar, cakçı, gıhallığı terekihi tuvara setiher. Oluyor. Yakıtatın oğullar. Allah. Hülaatja'na tehe davada mağnayt da üyelerde hicret bollakıtına kuru araqbaqqa üyelerde hicret. Hakatırlar. Институт үтік біледі тұттарылыр Саргылана Прокопьевна Васильевна. Филология білімін кандидатыгар тассыңға. Тоқсын өтісті. Институт үтік біледі тұттарылыр Николаев Николаевич Павловка. Сахабеки бежеті бұрайық жүстүчігер, салаятчыдығыр, медицина білімін кандидатығыр тассыңға. Қалан біліңгі мәне бір ұлақан төхілі хете болар әтеге олар еттегі тапсы ұлдықтақ тылын өйін халқы бағалыста білдерін ян. Нагрудным знаком за вклад в развитие профессионального образования награждается Сусанна Семеновна Степанова. Почетной грамотой Постоянного комитета Государственного собрания Эль-Тюмень Республики Саха-Якутия за личный вклад в развитие системы образования и сохранение родных языков и культуры Республики Саха-Якутия награждается доцент кафедры якутской литературы Людмила Павловна Григорьева. Благодарственным письмом ректора Северо-Восточного федерального университета за добросовестный труд, высокую степень проявленной ответственности и грамотную работу в ходе приемной кампании 2022 года награждается доцент кафедры фольклора и культуры ИАКН Ольга Ксенофонтовна Павлова и старший преподаватель кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода Анна Сайдына Васильевна Варламова. Өрәғалейтін салалтатын адыттан мақтал сұруп тұттарылар педагогика білімені докторығыр профессор Евдокия Михайловна Поликарповаға 90 үдістіға. Слово для поздравления предоставляется заведующей кафедрой северной филологии Института языков и культуры, кандидата филологических наук, доценту Антонине Афанасьевне Винокуровой.
и вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Любовь Викторовне Христофоровой. Уважаемые студенты, уважаемые гости, преподаватели, сегодня, в этот торжественный вечер, разрешите вас поздравить с Днем родного языка и письменности. Эскен биден нут балдача торанти. Это я сказала на аветском языке. Конечно, родной язык для нас — это первый материнский язык, который мы должны оберегать, сохранять. И, конечно же, наша задача будущих специалистов, то есть вас, студентов, будущих специалистов, а наша обучать самым таким тонким инструментом в дальнейшем изучении, исследовании родного языка. Родной язык он океан, где вы можете черпать всю красоту, вдохновение в своем родном языке. И желаю вам, чтобы никогда не иссякало это вдохновение. Спасибо большое. И сегодня мне выпала честь вручить именную стипендию от семьи Василия Афанасьевича Робика, доктора филологических наук, Академии наук, нашего учителя, наставника, который в 1991 году открыл кафедру северной филологии. И, пожалуйста, озвучите. Именная стипендия имени Василия Афанасьевича Роббек, академика Академии наук Республики Саха-Якутия, доктора филологических наук, за хорошую учебу и активное участие в популяризации родного якутского языка награждается студентка 5-го курса Северного отделения Тоенто Лена Геннадьевна. Благодарственным письмом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия за успеху в развитии родного языка награждаются студентки 4-го курса с кафедры северной филологии Иванова Татьяна Руслановна и Габышева Элла Васильевна. Разрешите мне от имени Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, от имени лично Андрея Васильевича Кривошапкина, президента нашей ассоциации, поздравить всех с таким знаменательным для всех народов днем родного языка и письменности. Вы, будущие филологи, носители своих родных языков, взяли на себя огромную миссию по сохранению самого важного для любого народа, его языка. И поэтому я хочу пожелать вам всем успехов в вашей учебе,
в стремлении овладеть еще лучше своим родным языком, знать другие языки, быть высокообразованными гражданами нашей России. Желаю всем здоровья, успехов во всех делах. И хочу сказать, что вот в Республике Саха-Якутия, согласно Конституции, существует еще, кроме государственных якутского и русского языков, 5 официальных языков коренных малочисленных народов Севера нашей республики. Это эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский и юкагирский языки, которые действуют в тех муниципальных образованиях, где компактно проживают эти народы. А они проживают в 21 районе нашей огромной республики. И в 70 муниципальных образованиях, которые отнесены к национальным муниципальным образованиям, ведется, в различной форме, конечно, не так, как хотелось бы, но обучение родным языкам. И мы возлагаем большую надежду на студентов, сегодня обучающихся в университете на кафедре северной филологии, что они, приехав в свои родные места, будут носителями, продолжателями в сохранении и развитии родных языков коренных малочисленных народов Севера. Спасибо. Филологическая наука кандидата, доцент Сардана Дмитриевна Егинова атынан анал стипендияны туттарарга сыянага ыңырабыт тыл билимин докторын Людмила Степановна Ефимованы, тыл билимин кандидатын Нинель Васильевна Малышева. Күнді студионнар, күнді келдегелер бейді. Бияқа факультетке оның үстікке өте оғыстақты біліләбет, наға сырды келе өте кехебет, Сардана Дмитриевна Егинова сырды керегер стипендия олықтонан ақсыз сылын тұттарылар. Анал стипендияны тұттарарғар көрдіғібен кені білге түрәбет балтыттан Мария Дмитриевна Гаврилева. Сардана Дмитриевна атынан стипендияны Ола Аял Анатольевич Егинов олықтауыда, онтон бұйыл бұл стипендиальный фонд тоғы тыынчы болла, ол еген бәғәхәде практикум семинары олары тоғыз оғы номинан оғылар балылар. Чистогашева Жанна Эдуардовна Хакасия тыл онна культура институтын студентката Абакан Корат. Стипендияны тұттарар Аял Анатольевич Егинов 10 тыынчы. Рыкова Айтана Константиновна, Алтаистиковна Тюркология факультета, Алтай Республиката Горно-Алтайск. Стипендияны туттарар Аял Анатольевич Егинов суммада 10 тыгынча. Сирцева Карина Ивановна, бұл саха салатын 2 курсын студентката, Хотулху сала студентката 10 тыгынча номиналлах стипендия Егинов Аял Анатольевич. Он номинаттан Гаврилева Мария Дмитриевна тытын стипендияны, он тыгынчалах Архипова Айсана Андреевна. Саха салатын 400 курсын студентката. Бахалыста манна гарабы цынага, онтон бұл Алтайга, онна Хакасияга маны бихитик сәрекпет, онна бұл Сардана Дмитриевна монографиятын әме ұдық Манна Тақсылар Карина, Сиксова. Тыл беребен, филологическая наука кандидатыгар, Сардана Дмитриевна Юренечтигер, Нинель Васильевна Малышева. Үмүдүтү кехенен күндү коллегалар бут, тылы таптаатчылар, оны сеңәрәтчилер, әйгіне баргытын, басытан туран, тырабыт ие тыл бутылынан, итиди кісінлік әғадар ердүкі бұллар. 10 тыынча суммалах, күнді учуталым, филологическая наука кандидата Сардана Дмитриевна Егинова, сырды керегер аналлах, стипендияны туттарарбын көңілләң, Хотугулу илинги народтар тылларын Уанна культуратын институтын тәддірс курын студияныгар Слепцова Олеся Дмитриевна. Мен
Түйеген Барақстан сырдық керегер эме 100 сылын культурология халатын студионнарыгар стипендия туттарабын. Онан мен быйыл Сардан Дмитриевна Егинова адынан аныл стипендиян туттарабын. Bir кен туттару студионмытыгар. Алина Каныбековна Абдрахмановага культурология социокультурный проектирование халатын көрдіс курс студиона. Сардана Дмитриевна Егинова атынан 10 жылы халал стипендия туттарылар. Корнилова Анна Алексеевна стипендияны берді. Петрова Матриона, Попова Матриона Петровна, филологическая наука кандидата, доцент. Стипендия туттарылар. Шишигина Василиса Романовнаға стипендияны туттарар Варвара Борисовна Окоркова, филологическая наука доктора, МПС. 10 жылы стипендия Сардана Дмитриевна Егинова атынан туттарылар. Гольдерова Сарглана Васильевнаға стипендияны туттарар Варвара Борисовна Окоркова, филологическая наука доктора, МПС. Күнді студионlar, преподавательдер, ылжыттар, әйгіне тұл күннен ағарделебін, оны тұн бағаналы стипендиялары бейе тұттар еқпет. Мақтал.
Sile sağala atanna mügünne Aniye daydı ayanan ayınlan göske büte hüyen kötüktü. Bıdık dağcılın buralı yer paramanın dağdıgar Uruk kokusu avcılın kuları yer kulağa döktüger Alcan kayda aspıncılın anar yer anara tahadıgar Orta durudaydı odun besbi suha ol buluz den İninen sireydaka icanettaka ikke tahtaka illeligine Alcan kayda kallara doydu arbağın bir bütünen eskebin Adara beyle arbuya bizde artırar arsan bu olay ağatın ustara Adamın kepikinin terebüt artta alabure emeksini jordara Ozdalda bir suha ol bu dihin kuhayı Kösütten ehinden körbe çaraktan küveyi uğurlar ağatın akıllarına No!
Сахалаводун чулу олаттара. Иетыл народу сайды кең долгар тахарары. Тугунан да сол буллубат улуу күйүннү. Олох канныкта өртүгеннеригери, түхүтүгер таксыйтыгары өрө тутан, кини ие кутун араңатчылан, сайдар солун тускутун тобулбуттара.
Алексей Елисеевич Кулаковский, Эксекулях Алексей, народ олоғын сырдаты, сайдар солын тобулу, үйерегі кейнік тарғатыттан тұтылықтағын тоғылан белетәуді. Осколаларға сұруғы бечеке келдері, народ жылғатын бұхарарын, онны сақалы алпауыт оңығылуда түріт солталағын белетәуді. Эксекулях жолан, интеллигенция, сақалы теретиретін үйескедер сұрығын бейтігер ылықтағын. Онта соқ, сақалар орталырғар сұруғы бечеке келдері олады, үйрағари кыллыбатын. Қыз берде үйрақтақ сақа, түрәбіт тылынан ұсыран айымне сұруыға тұрынуқтағын, отчоғары үйрақ білі тарғаныға ден белетәуді. Сақаныр одын жылғатығар, ұлған қамсағындар келдер бет. Сақалар союстарын тәріп бет. Бастықы сақа саңата, ұсыран, опсастығыннай, политическай сұрыналы тахар бұт. Қастас қолалар астар бұт. Үйрақ тәхіні тұрулас бұт. Адвокат дәлі Василий Васильевич неге барап, күлімнір. Семен Андреевич Новгородовқа сұрғыттан. Күнді доғырым, Семен. Нұрып бұтын сыртадар, ағар, сұруяр, еннін, кескелін, көрінер болар кығын, тұтағын тұтан. Өй бөғыны түмен, кең білігінен сирдетен, ұтуяр уыны, ағыр айтаны, ұмнан тұран. Дорғантын дорғаны дихен, үрілуе үлелі сылчаргын құбылытыма. Үйерақтен үрдік, нұроты хуыннарар, ұлы күйіз, соқ. Кытат, тоғытчок. Максим Кирович Аммосов, Москваға, элинги народтар тылларын издательстватыгар, саха сексеті араларын сетеспеті. Кені народ верағыр етігер, ұғылучы солтыла жағылы, олыққа келдеріге, шриф тамаллыдыгар, Семен Андреевич Новгородов, Ленинградқа, алпабыт оңырыр өлетін қачыйға, үгіз күйістіяқ бұхарылары сетеспеті білді. Саха тылынан доғсырылығыт бағырын баратын, бәчекке келдерін сұрығы тұрырбыта. Семен Андреевич Новгородов, латынны төрүттәк саха алпабытын аян, саха народун үгіз жонугар үйерек бiri алгыстақ артығын арибыда. Сүйірбәхіс үйе сүйірбәхіс сыллартан сағалан, беге жин кеңік тәнейбет национальный сұрықтан мүппет, үйеректен мүппет, сайды кең артығары үктен мүппет. Сидор Николай Никифорович Барахов, Саха Республикада народдар комиссардарын себейтін, анығылы әттаққа министрдар себейттерін председателінің үлелі алырын, төхі беремеді елін кәмі соғын үрдінен. Түрәбіт тылын барғардыға, сайынларыға, үрдік тағымға тағарыға, кенеқі государственный тыл анал тұрғын берейіне седихиге бачымнақ қылады келдер біді. Семен Николаевич Донской, иккис. Кені издательствоға сақалы кенегелер тақсыларын қатчай бұда. Сақалы сұрук бечек тарғаныдығар Новгородов бұқыбара бастақы ағар кенегелер сұриятчылар айымнелара барыда кені қатчай бұда. Сақалы национальный осколай тәреллелігіне үтіөтімгі күйтіққа сатанмадын. Национальный оскола түрәбіт тылынан үйерені біліні чың оңырыр соғытық сол боларын Семен Николаевич Тохолом білетейді. Гаврил Васильевич Баишев, Алтансар. Саха бастықы интеллигенциятын чағылқай берестебейтілі тыл өрәқтәға тюрколог сүриятчы. Гаврил Васильевич барыта сүйірбә ағыз омықтылың білері. 11 тылынан қол күдік кәпсетері. Кені сақаларттан аңмаңнай термин бопроғығар тұрулған үлелеспет кейі болары. Саха тылығар термин нұтча тылыттан болбаққа, саха бұлырғы тылыттан сөргүділден үйескетеллектәқтен олықтақ көрілігі.
İki kurduk saha çolu oğlattara, bastıkı üyerektäktire, iyedil omuk kestilin kerehelir, oloğun oңoror tolkadıybat tuta bolaların öyden karskıllaktık sıhanaspıttara. Gün bugünge deri ütüönü üksete turar, üyelek direhenleri oluqtağıttara. Ütüöken çoğut üyelek sırdık attırgar. Ürdük megakallarına sügürüyü ünküyde.
Иядыл кенкенер кен куяр. Ар айылға сөді күстерінен айылғыланан, айы аймағын, күн ұлуғын үйәе үрдік айылардың сетемнер ұлу күстәқ. Сығынаға көрсін, қылсаға салиға. Өтіп санатын уран ансамбл үнкү тылынан үһә айылардың сетемнер.
ulu taptal, kini sanağını sayar, Allah ır dügenlerger soğulu tabular, bıhır abırır ulu gühe, uran tıl ustarın ayarı tıllarından keskellener. İki ataqta qaramay, iyeseliger üptene tunuta, ihirenere gepseter, idelere ebide ühü. Onu isten, uyağastın, olus uyulğada kamsan, çağılgan oda bolun çağantılıgar qadamıda ühü. Etin satada bolan, etiger xanıgar inpide ühü. Südü, ayı sarıla bolan, süregar köcü bide. Ol algыстах күнтен ыла, ороху икки атах. Жикти жибилген күстен мите, жиңнахтик жеги болбута. Иван Гоголев. Төрөбүл төрүттөу, сөрүн сүйегей курдук, сүрәгы бары сөрүргедер. Убагас одон утун курдук, улахан куяска утагы ахарар. Сырыжыгыни көннүрбүт, сылгы кымыхын курдук, тостор куяска тоғулуханнарар. Идиллибит ятылбыт, инағасыри имеңінен бұйыңынан ибирен берер. Саппа садарах уотунан, күтір хараңаны күлімнәді сырыдадар. Эттер иемүйдің кытта, инмите бит быгыта, кусту көңді кымыз сытта, сахам мандар саңата. Кинемегін таптыр ылыр, тыннақ сыртык дуғалыр, кинемегін күрір алгыр, әрде хобуын саналыр. Кинемене барға байым, өлбет менен мен жолым, кинемене ғалжарыры, үлем күнім мен соргум. Кемнин тәңе жоммун кытта, кәхтібәкке сайдықтын. Кусту көңді кымыз сытта, сахам аттақ саңата. Семен Данилов. Қасыя болла қағамыт бұд, кәдітті кәмең ордамыт. Қарын бейләқ етіл бұдын, елже кәлбеппет кені талыдын. Сақалы туоян сатыллара, бор балаған үйедін сақалара. Доқсын сана ұрыға сақаллара, жеhe ұрығынан туалара. Саңа олық жекті саргытыгар, алғыс бастығын сақа жерек біте. Әрге олық әстен бір бұтыгар, құрус тойығын жегейіп біте. Иебет үйтін әмеммет, кырабы ебет улап бұп-бұп. Иетіл бұдын таптық бұд дәхеммет. Алас борбар, андағай бұп-бұр. Варвара Потапова. Тюлге өрі жекті болар. Тюл бәрі борып құясқа, түйес бәрі сибінес бұл құян. Иесірден сірі болары, тияқтымын бұл жа. Дойдым кен долғар, мен өлір оқту бар сыдарым. Атты бар кімді соқ, арай көрілген күлімнір, бөті өқтір. Мен өлін әрерім соғыдық, мен тұспары саннейық, кығылық, кімді соқ. Атты бар, иемда, доғырымда, тапталында. Арай мәңе қаллаң қотойдыр чаңырған, үнчікпін елдер күрдіктары. Күн үскі бұрып құясқа, күйім өлін, мен өлін әрерім.
Эмиске өлбөт меңесимехинни эңсенни төрөбүт тылым аптах дорхоно түйім ин угуттан тыынылан өйүм тиллен истибитим жон мин иетылбынан канны кере гассан жебелерин канны кере али сырыларын күлөөрө омуннан селехеллери түлүк балык баран иһен иетылым аптах доргонун истет мин тилленне өрүтүнен барбытым мин онно билбитим иетылым улуу күүһүн мигин бырас да ичен да ириелери кыага соогун кими эре өлүүттен адым тыл өрүйү кини мин иетылым болбатах мин кининнен олох олорор санабын сая ыллыр кыагым суох өскөтүн миэха сарсын иетылың өлөр сүтер симелиер диетиннер күн бүгүн белем мин өлөргө эн тылыңы жадаңы чычас сүтер симелиер аналлах диллери суох кини миэне миэха күндү ан дойду арран ассамблеялары гары үрдүкү трабынаттан дуарахый бадарда кини миэне миэха күндү кини миэне кини миэха улуу Расул Гамзатов.
Sen, wanna, dogo. Ini tere. Sakalı sangarani hin. Sakalı sangarani. Ja. Kayın bardır. Etenge mo. Tengni opit. Evet dogatço. Evet. En büyük sakalı sangar budan faşistler kılayan sabahtar sonra. Allah. Bırahay. Yatılının narod kereke sanalıra uyulgatın ırığıta oloqqa taptala. Ayılgıtın kühe barıt edilleri. Tılınan ayılları sürek ırığıta boğalan doruğun doğuğulugar kiydakterine sühünen tıhıncandan jon öyün süreğin örgüden bir sanalanıga, bir tığınlanıga, sırdıkka, kereğe, üyelakka kınattır modun küske kubulyan oloqqa sırdık kereke üyelak turgurarı. Sığanağa görsün Anna Diva. Sarserna
Doksun ötüstüğünanı sığınağa görsün, amgayana. Сынаға көрсе қайын Иван Бушуевы. Көрініргей болықтың. Sahabat pula, saya durdu. Jangan sebentar. Tak yas parasan takdirin bollardu. Toh barbın baritun turan diye hatim. Ederken sastarbın neyes sanabın. İnniki keskilbin sürahtı bırdarbın. İnniki keskilbin sürahtı bırdarbın. Ersan Громов онна Нюргун Сабакин толуруларгары биги барбыт сахалары.
Үрі, бігі бар бұд сақалар.
Öbügen
Айқал! Үтеманы жоммут сәргебет бүгінгі Беге сақатыллақ соға ұмық бұдын, ойгудын баяның ұрыйдыр, айқалын үріте маны кәбітегер. Өтік маны әлжіт болан кәлбекетегер. О сақалы ұрой, ұран қайды айқал болақтын.